Kaseng Nyotrap National Youth Front HNYF minta kasi bahar kalpui tering na wiyang aja alpulai kelawan ben ujo dak sti show mitri ketat puli puti barak kam sangma halor kajing bomhon ya kulkom trai kambat kajing penslam jong kontraktor ba IT ya ka building bladap shnash ki bor penya jong kasip sing Memorial Higher Secondary School kaseng ha ka dorkas kala kamru ba kajing lej ban ju reduction ka building bathama jong ka school lala bah po jong ka building kala jat kala pra ba kajing bomdan bakan ro ka along komba ailat hikam sti man kharoi ha po kani ka yeng school banalor kata kaseng kala kanoru ba kamadan om syam la siang de bilat bat kani kan bu jing e ye ki khana school kham tam ha ka porslam nakaliang jong ka sing chuma ya bi borok oi bat kham tam mutasni ha kani ka por nakithan West Kasi Hills kilawan man kundu yo education minister rakam sangma di baydai nakaliang kaseng jungi ngiro nakaliang ka central body ngila yasno tilang markani ka issue namar ba ngila lapi ba ke education ni hakani ka state ka jungi kala phi lupai ban sia kran ni kata ngimi i ba kan kiyo ni pet na pendong lani hasor ru namar nga iba ya ka education man kahi iba gila aswi la ya politics bet kata ka ba ngina kaliang kaseng ngim sultan na di bat na kaliang kaseng ru ka jingi kendu jungi mun tahu rakam ho to la kular ya kata ka jing kendu jung ba unchim khiai kata ka school ka bede po nong sten ka sabsing higher secondary school ma la kular hi ban chim khia ban le ek badon kam bat ka ek badang sateng te ngiru na kaliang kaseng khamtam na central body ngi butlang ngi budien be kani kam khnang ba kakam kan poi sakmat bat ang ni sakmat ru nginang yai budien susu bede ba education namar bangila ngan kan piang sistem namar ba ka education hi haka state jungi haka state mekalai jungi kala phil naduk ipor mensua wat hadu mentaru ke iba kasat kumju ke iba nang kelam biang ubanang kiyo haka jing kamai spa bede ba education ki ba kamtam ki private school le namar ngahapkan ni ki private school ru namar kakta namar ba ila iba man usnam ngilap bet ba ka school kasim bet ka kabu ban mo ka bay school ban yakran markani ro hapkan mo na markani ka bapen kay bay school ru kamtam ki khna ki baduk ki bajanjar bapli man usnam ngai iba ka renewal fee ru ki pan he bet ka bay school ru ki pan he bet bede ba kani ki issue ru nginum simplicity hi ngin sale man ki school lani ki private school in li ai ki jing tho ba yadai bat khamtam ki bay school ne ki kwat ki slaru ni hap ki bon ki in le bel ka jing tho in li kendu bi man ki private school ni na kaling jungka Nyotrap National Youth Front na po West Kasi Hills ngila yo man ya kendu ya education minister arke sangma hakibidai bat ka new building lene ka building bat mai jongka Sipsing Memorial Higher Secondary School di ka jing sakut jong ka building kapapanlong yang ingin menengok bat nagliang jong ka school ru kan nengok bat kapapanlong yang ingin shim ka decision ngenwan mani kendu ya education minister kadai namar ba nadu ka kanyo tarik jong u kulalengkot senam jong u senam arjar pulai ba ngiu i ba u chief minister jong i ulawan ban pli ketika building kabalengok kolong ba habalawan ban pli ka building hajing sha ladai ban biang lut nadak syadong hadri habang ngipet mentah ketika building kiduna nadu ka furniture nadu ka connection jong ka nangta ka electricity nangta ka assembly ground bat chibun ke jing duna ka bala penlong ya kata school ba lengo adu kata bat kai ka bangi yo ban ikendu ikino hikai hang tairu ba nakalian jong kino hikai kisam jing hagabdai ketika building namar bahadu menta kimban yo ban penlong ya ketika kamera ka mai bakempat yo ban penlong kelas ne penlong sekolah ketika jaga tindakan yang gajongi iwan ya kendu hakan ke singi menta ngilawan na ponong stain bat kumjuru kajingias senrang lang joka central body giliyo lang ban ya kendu bat education minister nagliang jong iru ila kular ba in shim company bat in page ya kenika benta bat ya kebakin sabudian bat kan sa adjective ti nagleng jong iru ngim syong klikti bat ngin ngile nakapor syakapor ba ngin budin haka bidai bat kani kabenta bat haka bidai bat kanika school hapo Sipsing Memorial Higher Secondary School ti ka ikijing kendu ka jong ka aukom jong ka jing kendu ka jong nang ni kolong ka ba ngi
baik ba nang ni khmat ni community ba nagaleng jong sarkar ba kan pendep kloi ba khnang ba ka jing jong ki nong west jongi hakabri bat katai ka school pada hakabri bat ki khna kuli ki no hikai bangin yo ban penlong school no katai ka jakai ti khubulai shibone nakamta